сархати хабарҳо. Падарандар кӯдаки 6 соларо латӯкӯб намуда маҷбурӣ бадаҳонаш нос андохта ӯро ба марг расонидааст. дар паяк садамаи нақлиётӣ дар роҳи душанбе турсунзода 4 тан ба ҳалокат расида 5 нафари дигар захмӣ шуд. фармони даъвати тирамоҳии ҷавонписарон ба хизмати ҳарбӣ имзо шуд. дуруд бинандаи азиз, нашри нави барномаи навиди 7 рӯз аз ёртиҷаи манзури шумост. дар ин нашр шуморо бо муҳимтарин хабарҳои ҳафтаи охир ошно месозем. бо шумо ҳастам Мегибеки Саид аз Душанбе. дар Душанбе як падарандар пас аз латӯкӯб намудану маҷбурӣ ба даҳони кӯдак нос андохтан ва ба марг расонидани кӯдаки 6 сола боздошт шуд. раисати вазорати корҳои дохилӣ дар пойтахт аз мард Бахтиёри Намоз, сокини 33-солаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ном бурд. ин ниҳод мегӯяд ҳодисаи 22 август рух дода номбурда дар кӯчаи Фазлиддин Муҳаммадиеви пойтахт нисбати кӯдаки 6 сола ки фарзанди ҳамсараш будааст чунин рафтор кардааст. Назаров 36 сола ки фарзанди ҳамсараш мебошад латӯкӯб намуда ба таври маҷбурӣ маҳсулоти тамокуро ба таҳони кӯдак андохтааст. дар натиҷа ноболиғ Назаров дар роҳ ба сӯи беморхона ба ҳалокат расид, менависад ин ниҳод. тибқи иттилои мақомот ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташ ба моддаи 108 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон аз беэҳтиётӣ ба марг расонидани кӯдаки хурдсол парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот идома дорад. инчунин раисати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хаттон низ пайи нашри навори духтари ноболиғе ки аз бадрафтории падарандараш шикоят мекард марди 27 соларо дастгир кард. ин ниҳод мегӯяд Навраз хонандаи синфи 5 яке аз мактабҳои ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ буда аз хушунати хонаводагӣ ранҷ мебарад. мақомот аз боздоштшуда Сангали Ғайратови 27 сола сокини ноҳияи мазкур ном бурданд ва гуфтанд ки ӯ бо модари ноболиғ духтари муроҷиаткунанда оила барпо намуда аз зиндагии якҷоя бо соҳиби як фарзанд гардиданд. дар доираи сандишу таҳқиқи ҳодиса ҳукмфармо будани фазои носолими хонаводагӣ, номуросоӣ, хушунату бадрафторӣ дар муносибатҳои оиладорӣ муайян карда шуд. иттилоъ медиҳад ин ниҳод. Сангали Ғайратов дар асоси моддаи 460 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо қарори додгоҳ ҷазо дар намуди 15 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ татбиқ шуд. эмомалӣ Раҳмон, президенти кишвар 3 август фармони даъвати тирамоҳиро имзо кард. дар фармон гуфта мешавад ки ҷавонписарони аз 18 то 27 сола солҳои таваллуди 1998-2007 ки то рӯзи даъват ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳ даъват карда шаванд. ҳамзамон тибқи фармон хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд моҳҳои октябр-ноябри соли 2025 аз сафи хизмати ҳарбӣ озод мешаванд. ёдовар мешавем ки ҳамасола дар Тоҷикистон ду маротиба баҳор ва тирамоҳ давоми 2 моҳ мавсими даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ баргузор мешавад. дар пай як садамаи нақлиётӣ дар роҳи Душанбе Турсунзода 4 тан ба ҳалокат расида 5 нафари дигар захмӣ шудааст. вазорати корҳои дохилии кишвар хабар медиҳад ки ҳодиса 31 август рух додааст. ба навиштаи ин ниҳод Акмал Сарбаров, ронандаи 34-солаи автомошинаи Hyundai Sonata ҳангоми ҳаракат дар шоҳраҳои Душанбе Турсунзода аз уҳдаи идораи автомошина набаромада ба 2 мошини Opel Astra бархӯрдааст. дар натиҷаи ин ҳодиса Улуғбек Маҳмадхонов, ронандаи яке аз ин мошинҳо бо 3 мусофири дигараш дар роҳи беморхона ба ҳалокат расиданд. вазорати корҳои дохилӣ менависад ки ҳалокшудагон сокинони ноҳияи Файзобод мебошанд. насаби 3 нафар аз ҳалокшудагон як аст ва эҳтимол аз як хонавода бошанд. 5 нафар мусофирони дигар захм бардошта бистари беморхона шуданд. тибқи иттилои расмӣ дар Тоҷикистон давоми 6 моҳ 635 садамаи нақлиётӣ рух дода дар пайи онҳо 279 нафар ба ҳалокат расида 224 нафари дигар ҷароҳат бардоштааст. шумораи қурбонёни заминларзаи Афғонистон аз 2200 нафар гузаштааст. дар ин бора муовини сухангӯи гурӯҳи Толибон ки дар Тоҷикистон гурӯҳи террористӣ эътироф шудааст хабар дод ва гуфт танҳо 2205 нафар ҷонбохтагон ба вилояти Куна рост меояд. ҳамзамон дар ин вилоят 3640 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. расонаҳои маҳаллӣ аз ҷон бохтани 12 нафар ва захмӣ шудани даҳо тани дигар дар вилоятҳои Нангарҳор ва Лағмон хабар доданд. шумораи қурбониён метавонад афзоиш ёбад, зеро корҳои наҷотдиҳӣ ва берун овардани ҷасадҳо аз зери харобаҳои ин ҳодиса идома дорад. ёдовар мешавем ки шаби 31 август шарқи Афғонистонро заминларзаи 6 дараҷаӣ такон дод ва боиси харобиҳои зиёди
جانب مودی گردید. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نیز در یک بیانیه به مردم کشور همسایه در پی این زمین لرزه شدید همدردی بیان کرد و گفت تاجیکستان با ابراز تسلیت به مردم افغانستان همسایه و برادر به همه نزدیکان و پیوندان قربانیان صبری جمیل و به آسیب دیدگان شفای کامل را خواهان است. جوان 17 ساله تاجیک که در یک زنازنی در امریکا مجروح شده بود درگذشت و به خاک سپرده شد. محمد عزیز رحمتزاده 14 آگوست در یک زنازنی گروهی در ناحیه مونتگومری ایالت پنسیلوانیا امریکا از سرش سخت آسیب دیده تا لحظه آخر بستری بیمارخانه بود. نبی جان رحمتزاده پدر او 2 سال پیش با عائله‌اش به امریکا رفته در شهر فیلادلفیا کار و زندگی میکرد. سبب زنازنی اعلام نشده است و گفته می شود تحقیق حادثه ادامه دارد. مهاجرت به کشورهای پیشرفته به خصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه‌های کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یخچال منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی به طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیا کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. هموطنان عزیز شما را به مناسبت 34مین سالگرد استقلالیت وطن عزیزمان تبریک گفته آرزومندیم همه خواسته های شما جامعه عمل باشد. با ما باشید. خیر.